Kaji Udin wong banget sebenarnya sedulur Yuda Putra Bos Mega Jaya yang gede Mimi Kaji cari ini nok cinse Bunda Ayu sing dua Singapura Mimi Kaji cari ini nok cinse Bunda Ayu Mimi Kaji cari ini nok cinse Mama Kaji Udi calonku Taman Sari Mimi Kaji cari ini nok cinse Mimi Kaji cari ini nok cinse Mimi Kaji cari ini nok cinse Mama Kaji Udi calon tampu Taman Sari nok cinse lamun arep rumah tangga bebeneran aja nganti awan bengi keluyuran balik esok cangkeme mampu inuman lepong Mama Kaji doer ning kene mata bos telepon angka jidoer kesun bos telepon begat balik sampai wis entok talake kulan rima pun dayu poket tekan kudune kalen maning angger kaya sing gede tetep bae sering saning batin kanggo sapa Bapak Kuwu Gabus Kulon Mas Ejo Bapak RT Kertajaya Kang Askom Mas Ejo Bunda Ayu sing di Singapura matur suwun Mas Ejo kanggo Mas Ejo masih kanggo panitia sidang kene mawon anak putune Mbah Buyut sing duwe Mbak Buyut Arifa siapa nih Yayu Saritem lara ati Yayu Saritem Yayu Saritem Yayu Saritem priwen keturunan yang ditinggal kemari Yayu Saritem terus Yayu mangga Saritem teteh kangge sisa Impine Widya ora tahan yang ganing penderitaan Yayu Saritem deleng sampean Yayu Saritem terus Yayu Saritem asik soba mama Rio sayang siapa lan ugan Ang Yaya ingatan keturunan Yayu anak Saritem wis gede-gede siapa Cik Bunda Mimi Widya arep Bunda Mimi Kenci Widya Kenci paling sayang Bunda Kenci Mas Ejo Gula rima Mas Ejo kalen maning Yayu Saritem maning anggar kaya sing Saritem Yayu Saritem orang nyiksani Yayu Saritem Kang RT Askom Kang RT Askom Bunda Ayu sing wilayah ini kanggo Impine Widya Bos Ayam Putih Bapak RT digoyang Mas Yayan Mas Kang Kenjo Yayan Mas Kang Kenjo Yayan Mas Kang Kenjo Yayan Kang Mas Yayan Kenjo matur suwun Mas Kenjo matur suwun Kang Mas Yayan Kenjo Mas Kenjo sinten ini Yayu Saritem Kang RT Askom lara ati pengen sing bunuh diri Yayu Saritem sayang priwen keturunan yang ditinggal kemari Mas Kenjo
ugalane mimiriskan inget keturunan anak wis gede-gede matur suwun Kang Yayan begat balik Yayu Saritem ayo Bapak RT terus Mimi Saritem Kula rima bukan Mimi Rizka Mimi Rizka Mimi Rizka Mimi Rizka Mimi Rizka sampai dia yang pakai hijab bos ayam putih Budak saya Kenji tetep baik bos ayam putih gawe iksani bati ini Saritem Kang RT masih Mimin Rizka Yayu Saritem khususnya kanggo singga Kertawijaya Kertajaya Bunda Kenji Mimi kaji jari ini Nok Cinse anggo Bunda Ayu singga Singapura bos ayam putih Yayu Saritem maning Yayu Saritem terus Bunda Ayu lara ati pengen si bunuh diri Yayu Saritem ayo bos telepon Kang Kaji Doer keturunan Kang Kaji Doer bos telepon Kang Kaji Doer bos telepon Kang Kaji Doer bos telepon bos ayam Kang Kaji Doer bos bos ayam telepon putih Mama Rio ora tahan nyangkani penderitaan Mama Rio geleng sampean Mama Rizka sering ugan ayo siapa Mama Rizka Mimi Doer coba Mimi Doer Mas Kinjo sayang Mimi Doer lan ugan demenane Mas Kinjo ingatan keturunan Mas Doer sing paling sayang Mama Kaji Doer mumpung sandiwarane wong dewek ayo lamun arep rumah tangga bebeneran Mas Kenjo Mimi Saritem Kang Mas Berkos Kenjo awan bengi Mas Kenjo sayang Kang Berkos Mimi Doer balik esok Mama Rizka mampu inuman Mama Rizka alasannya Yayu Saritem diajak batur meleh Yayan Yayu Saritem Yayu Saritem Bunda Doer Kang Berkos Bunda Doer Kang Berkos Bunda Doer bedak balik Kang Berkos sampai Bunda wis Doer entok tarake Mimi Jehan kula terima Mimi Jehan Kang RT tentang bodoh Mimi Jehan sayang hujan sayang Nok Akila Nok Akila Nok Akila Nok Akila bokat Nok kaya Akila sing ngedingin Mimi Nok Jehan Gisel Nok Gisel Nok tetap Gisel behing Nok Gisel Nok gawe Gisel